further state that the suspects couldn't produce the firearm license. Ufakazi olupholisa ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa utshele ikhotho bona wakhamba wayokusearcha indawo yomsolwa ngaphandle kwencwadi emnikela imvumo yokusearcha. Siyayivakela into ithethwayo ke yamahemhem pha yongquzulwano nezinye izinto kwenkokheli asiyazi thina xa ngabakudala sibuzana uba inoba mhlambi ivelaphi. Usihlalo we-ANC eMpumalanga Kapa uthi mama lahlaza indaba yokuthi abazwani banonobhala wesifunda we-ANC batsho indaba enjalo ayikho kokungabi khona. Kwaba kuhle ukuhlanganisa zindaba kodwa ku-SABC 1 ngesiNdebele Lotshani. Ufakazi wombuso ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa uSergeant Mandla Masondo bekachuka ngembuzo bona isigidi asifumana komunye wabasolwa sahlolwa naye imgadangiso yemino. uMasondo wabopha umthobisi Mncube omsolwa wesithathu ngokutholakala nesigidi esingasesemthethweni ngo-2015. uSergeant Mandla Masondo uthi ngo-2015 walunywa indlebe ngomsolo bekafunwa kakhulu mayelana necala elenzeke Alexandra njengombana bekamphenyi wecalelo. uCharles Mncube omsolwa wesithathu ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa. uMasondo uthi lo msolwa bamthola nentomba yakhe eMelvin eJohannesburg. uMasondo uthi bathi ngokumbopha bakhamba naye baya ekumbeni yakhe bazithela phezu kwesigidi nenkulu ezingasisemthethweni. Iqetho lomsolwa wesithathu Charles Mnisi uchuwe ngembuzo uMasondo. We started with the search. Constable Dlamini checked on top of the wardrobe. He noticed the firearm lying on top of the wardrobe. I can further state that the suspects couldn't produce the firearm license. Icala lisaraka. ISouth Africa iyokubamba imbizo ye-15 ye-BRICS eJohannesburg. Indaba eziphathelene namazwe okhunye yokukhulunywa ngakho khulu embizweni le. Enye yezinto yokukhulunywa ngazo khulu kukhuliswa kwehlanganisela le. ISouth Africa nayo yazuzana kungezelelwa ihlanganisela le ye-BRICS ngo-2009. Ubujamo bepolitiki yamazwe ngamazwe bamalanga la benza ukuthi kuvuselwe ingkhuluphelo zamalunga we-BRICS. Amazwe amaningi asathuthukako afuna lapha angajugulukela khona kuleli phasi elinamajuguluko angaphezulu kwama-20 amazwe azwakalisa ukuba nekareko yokujoyina i-BRICS. At the summit in June last year, the virtual summit under China's chairship, paragraph 73 of the Beijing Declaration specifically speaks to expansion, where it states we should start discussions around BRICS expansion. Africa ithamazwe amaningi anekhuluphelo yokujoyina i-BRICS njengoba ihlanganisela le ifuna ukuba phambili nazize enkhuluphelweni zamazwe asathuthukako. Ngqongqoshe wezangaphandle we-Iran uyatsho bona kuba yini bafuna ukuba ingcenye ye-BRICS. The Islamic Republic of Iran is a reliable and effective partner in bilateral and multilateral cooperation due to its unique and geographical location. It has massive energy sources, especially petroleum and gas, and it has cheap and short transportation channel. Ilunga le-BRICS Russia ikhambisana nelizwe enobudlelwano obuhle nalo i-Iran ithi ngaba nomthelelo omuhle ehlanganiseleni le. No country follows those illegitimate and wrong policies of imposing unilateral sanctions on others. And since Iran, of course, itself is a target for those illegitimate sanctions for decades now. Ungqongqoshe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe uDr Renaledi Pandor uthi i-BRICS iqalene namathuba amahle wetuthuko nokukhula. iPitori izimisela ukusebenzisana namalunga we-BRICS ukuqinisekisa bona imbizo le iba nemphumela emihle. Usihlalo we-ANC eMpumalanga Kapa uOscar Mabuyane uyiphayile izwa ngobatsho yokuthi banonobhala we-ANC esifundeni esiwululama Ngcuka Ithobi abazwani. I-ANC esifundeni ithi ekujejileko yona nje kubhincela amakhetho ngomnyaka uzako. Ukhetha amalunga amane amatsha bona ajamisele lamalunga athunyelwe ekomitini enkulu ye-ANC.
umabuyana uthi mamalahlaza bona bazwani. Siyayivakela into ithethwayo ke yamahemhem pha yongquzulwano nezinye izinto kwenkokheli. Asiyazi thina kangabakudala sibuzana uba inoba mhlambi ivelaphi. Bakhona ozungula ichele abaxakekileyo ezo mpungutya ezo zizama yonke into ukudala ingqoba kaxaka kwe-ANC. Ilunga lekomiti ekulu ANC elithunyelwe esifundeni uDr Aaron Mtswaledi uthi usebenzisana kuhle nobuholi besifunda. I'm hearing that for the first time. I'm working with both of them. I don't know. Well, if they query somewhere in the villages because of their personal things, I won't know. But organizationally, in terms of ANC, there is absolutely nothing like that. Ngeveke ezako yokubanja umkhandlu lesifunda kilesi siphande. Ama-union afana neNUM neCOSATU solwavumelana nendaba yokuhlukaniswa kwe-Eskom ngengabeni ntathu. Ngeveke pheleleko ungqongqotjhe wezamabhizinisi wombuso uPrevin Gordhan uphasise indaba yokuthi i-Eskom yenziwe ibhizinisi yombuso ehlelwe ngobutsha. INUM ithi indaba yokuhlukaniswa kwe-Eskom ngengabeni ntathu kuyindlela yokunikela ekampani le ezandleni zangeqadi. Kanti i-union le ithi ke kwakhulunyiswana nayo ngendaba le begodu lokho kuyinto engakalungi. Unbundling is a first step towards privatization. And you know, as the NUM, we are against privatization because when you privatize, you, especially the energy system, you take the future, energy future of the country, you put it in private hands. ICOSATU ivumelana ngazulinye neNUM begodu ithi ukuhlukaniswa ngengabeni ntathu wekampani ephakela igezi le angeke kwayisiza emrarweni yayo yokwehla kwemali inzalo, ukukhuphuka kwesikelede sayo saragako kunye nokukhuphuka kwendleko ezibangwa lihlelo layo lokulungisa amaplanta angasebenziko. We do fear that looking at international experience that this might just simply be the initial step towards it. Even if we accept government's assurances, Eskom is in a crisis not because it's one company. Eskom is in a crisis because of years of underinvestment in new generation capacity. Ngeveke pheleleko uhulumende uyiphikile imbono ebatsho ukuhlukanisa ikampani ephakela igezi le yindlela kahulumende yokufuna ukubeka uEskom ngaphasi komkhakha wangeqadi. Kanti batsho lokhu kukhambisana nemigomo ekade ikhona kunye nehlelo lokwakha iEskom ngobutsha. Uhulumende uthi batsho isakheko sakhathesi seEskom asahona ukufinyelela indingo zelizweli ngehlangothini lamandla. Nasibento labaphathi beKruger National Park eMpumalanga bathi bakubekela phambili ukuphepha kwemvakashi ngemva kokuthi imvubu igadange yabulala umuntu nabeka yokuvakatsha khona. Zindaba zesiNdebele ku SABC 1 siyakwamukela na usanda ukufika. Izinga lokuhlogeka kwemisebenzi kulindeleke bona lihlale liphezulu ekoteni yesibili yomnyaka ngonobangela wentshijilo ezimbalwa zomnotho. Iziko lembalobalo eStats SA izokhupha umbiko ohlelo umbono yemisebenzi yekota yesibili. Umraro wegezi uragela phambili nokuphazamisa ukusebenza kwamabhizinisi, ukuganeleleka komnotho neziphathelene nemisebenzi. Izinga lokuhlogeka kwemisebenzi beliku-32.9% ekoteni yokuthoma. Abantu abatsha ngibo abathindeke khulu ngalokhu, kanti isibalo sabaneminyaka ema-30 ubudala abangasebenziko nabangakabandulwa ngananyana ngiyiphi indlela seku-44.7%. Abantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi ekoteni yokuthoma ngabasebenza emkhakheni ozijamileko wezindlu, wezokumayina, wokuthengisa newokwakha, kanti kulindeleke bona kungabi nokuba khona kwamathuba womsebenzi ekoteni yesibili. We need to start by focusing in getting the drivers for the economic growth to be positive. ICOSATU ithi umnotho bogabogago lo uzokuragela phambili nokuba nomthelelo omumbi ekubeni khona kwamathuba womsebenzi. The economy is still extremely fragile, battling to recover from COVID-19, dealing with huge problems of load shedding, of cable theft, of deteriorating SOEs and public services, high levels of corruption. Umbiko okhutshwe iziko lembalobalo ukhombisa bona izinga lokuhlogeka kwemisebenzi liphezulu kulabo abaneziqu ezisezingeni eliphasi. Izinga labangasebenziko kulabo abanefundo yamaziko aphakemeko liku-7.5%, kanti kulabo abaneziqu liku-2.7%.
Sisesengaphakathi kwenyanga yabomma siqala abomma benza umehluko esichabeni. Ihlangano engasebenzeli inzuzo iHelp One Helper ithome ijima lokusiza abantu abasebenza endlini namkhana emakhwitshini ukuthi bafumane isizo lezokuthuthukisa ngokufunda nokuthi ke babe neziqu bafumane namakhono fundo ahlukahlukeneko. Ihlangano le iphethwe ngumma naye wathoma ngokusebenza emakhwitshini ukwenzela bona akwazi ukuthola imali yokuragela phambili ngemfundo zakhe. Untomzodwa Mahlangu eMountain View kwaMhlanga kwaNdebele eMpumalanga. Namahlangu siyakwamukela endabeni zesiNdebele lapha ku SABC. Ngiyathokoza Thandeka. Ungasitshela kafishazana ngekhambo lakho elagcina likwenze bona uthome ihlangano le? Ngibereka emakhitchini Thandeka, ngathi ngimncane ngaba nomntwana then ngabereka emakhitchini ukuze ngikwazi ukuzifundisa ukuya phambili and ngosizwe ngalithola kilabo ebengibabereka ngakwazi ukugraduate. Ngine degree now and kunencwadi engiyibhalileko ekhuluma kabanzi ngekhambo lami ukuthi ngifike njani la engikhona and then ukuze ukuthi bekhona ke ihlangano ukuthi kwathi after incwadi iphumile abantu abaningi beza kimi bathi ufike njani la ufike khona nathi please singakwazi njani ukuthi sihelebheke sifike lapho and then ngathi bangikhumbulako ukuthi nami ngifike lapho ngenxa yalabo abangihelebhileko ngabona ukuthi ngcono kube nehlangano engakwazi ukubahelebha nabo basemakhishini. Sibonakala sanda isibalo sabantu abatsha abafundileyo kodwa esele bazinikela emakhwitshini. Nibahelebha njani ukuthi bathola amakhono fundo? Thina sihelebha kakhulu laba bathi ngoba ngibo khulukhulu abafuna information and ngibo khulukhulu abangakwazi ukuthola information ngoba nikhulu awukwazi nokuthi ungaya kuma workshop o ungaya kuphi uvalelekile endlini. So ngiba bomma sibahelebha kakhulu abafuna ukufunda abasemakhishini kodwa laba esebagraduateileko esingakutsho ukuthi ifundo ibaluleke kakhulu ungacaleleli ikhulu ukuthi wena ufuna ungacaleli umsebenzi kakhulu kunama business ongawarana akhona ama departments ahlukile a provide funding keep on knocking eminyangweni eminye ubona ukuthi ngiphi iminyango engavuleka for you. Njengoba sisesenyangeni yabomma nje ubakhuthaza njani abantu bengubo abahleze ekhaya abafuna ukuzithuthukisa kodwa nabanganawo amandla okwenza njalo? Engathanda ukukutsho kubomma ukuthi uyabona akunanto ebaluleke njengolwazi. I-information is very important. Kunengi labangahelebheka khona abayibambe ichisa bangagive up bahlale emakhaya bathi thina sekufike la like siphelele la isifike khona. So abasifonele nathi babuze ukuthi singathola njani usizo mhlambe bane business abafuna ukuyirana kufana nalabo esesibatholileko abasemakhitchini abanengi babo bafuna ukwenza ama short courses because banama business abawaranako abanye bafuna ukwazi ukuthi bangathoma njani ukurana ama businesses. So information is nabo zikhona nezinye inhlangano esiberekisana nazo ukuze ukuthi bakwazi ukuhelebheka so bangahlali kuphela bagive up. Abantu abafuna ukusizwa ihlangano le banithola njani? Bayasithola siyatholakala ku Facebook Help One Helper actually kuwo wonke ama social media platforms Help One Helper siyatholakala futhi bangasendela information email ku info@helponehelper.org info@helponehelper.org namkha bangacontact abakhulume nami directly ku 073 062 3974 073 062 3974. Amagama akho okugcina kumbokotho. Amagama okugcina kumbokotho ukuthi bomama ibambeni ichisa kuba akusibomama baka 1957 abayibamba ichisa mhlamba amalungelo ethu ngasacindezelekile nanawo so namhlanje sibomama sikwazi ukuzijamela ngenxa yabomama baka 1976 so asichubeke sichubekise labo nabayigcine khona. Asithokoze khulu ngesikhathi sakho. Ngiyathokoza Thandeka. Kundomzodwa Mahlangu ophethe iHelp One Helper. Ekhasini lethu le Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngehlangano engasebenzeli inzuzo ehlome ijima lokusiza abasebenza emakhwitshini ukuthi bathuthuke ngokwefundo namakhono ofundwa. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Babereka kakhulu labo bantu labo. Sekuhle nohulumeni ngathanda uyangezelela abasize ngemali bachubeke
ahelebha abantu. Esikhathini sanje nawungakafundi yazi nembereko yakhona ayijabulisi. Yabona umbono loyo nomsebenzi loyo dala sujamele la eSouth Africa ngoba bomamethi bona boma 10, 8, 15 years, 13 years bahlezwe emakitchen kungabi nophenduko ni. Siyayithokoza kakhulu iHelp One Help ngokuthuthukisa abantu ababereka emakitchen ngezifundo. Umbereko omuhle khulu loyo. Noma ilupho usizo oluhlose ukuthuthukisa umuntu omnyama ikakhulukazi umuntu wesifazane lwamukelekile futhi silishayela izandla. Uma ungacala kuhle bathi abantu basemakhwishini bayofunda hawu akukhoneki ukuthi bayofunda bafuna ukuba tax abantu abasebenza emakhitchen kaningi abantu abakhulu. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Umphathi we-Conservation Management uDanny Pienaar uqinisekise bona zokuphepha zibekelwe phambili esiqiwini senyamazana eKruger National Park. Lokhu kunjengombana esinye semvakatshi bukeli sisahlelwe sabulawa imvubu ngempela veke. Isikhulu seSunparks nephiko eliphenya ngobulelesi obumalungana nebhoduluko uKobus Divet bekaledle esiqiwini senyamazana nakaza kusahlelwa imvubu. iKruger National Park ingenye yenqiwa ezikulu ilikhaya lenkulungwana zenyamazana, inyoni, imbandana nemila. Idosa ingidi zemvakatshi bukeli qobe eminyaka begodwa ithathwa njengethayo levakatshi obukelo lamazwe ngamazwe. Kodwa isehlakalo sangempela veke senze bona zokuphepha zivulelwa amehlo endaweni le. If people follow the normal safety precautions, follow the rules of the park, stay within the demarcated facilities, they will be very safe. Imvakatshi bukeli zihlathulula isehlakalo esi njengokungabi nechudu. The safety is very good. There are fences on every side. I'm not really concerned about the safety. If you're in your car, you are alright. There's the ranges that are very visible. Imvakatshi zibawe bona zilandele yonke imithetho yesiqiwesi nemiyalo ezokuphepha. Siphele isikhathi sokubuyiselwa kwengoma nonyaka nje. Umphathi weBushbuck Ridge eAkhono kwamukele amasokana nabodade bebawisele engomeni yamadoda neyabomma. Sibikelwa ngithabo Mthweni. Angaphezulu kwamakhulu abunane amasokana nabodade ababuye baphephile ngemva kwengoma ebeyiwiselwe eBushbuck Ridge. Siko lengoma lisathathelwa phezulu kweminye imiphakathi. Kinatlo yegolo ya mopo mtelele ya thapa metsikanwa kinabarte yenkoma rite yenkoma neritswere bana gabuti bebathabile bonke nasele kufika isikhathi sokubuyela emakhaya. Nebaritswere monate ngisha gore ba bangwe ba batla mo komelo bona ba batswere monate o tshwana le bona ba kampo ba ntshwereo ga njalo ke bjela gae ke thabile ba bangwe bona batle ba bolle mo ka bollwa gona go mnate khopela tjare le ska tshabo ya komene a re ende re boneng tjare o ne leno komene re rutene tje di rutuwa kwa komene. Ukusebenzisana kwamakhosi nabezempilo kubuke njengegadango elenze bona konke kukhambe kuhle. Ichebiswano lethu namakhosi lobudlelwano lobu kuhle khulu ngoba bulethe impumela emihle khulu. Sijabulile abantwana babuyile engomeni babuye bonke babafana nabafazi. So lekhona khona ukuthi abantwana mele babuyele esikolweni. eBushbuck Ridge ingoma yinto yomuntu wonke inesekelo labatsha nabadala abobaba nabomma njengombana kubonakala ngethabo elibakhona nje nababuyako abantwana. Endabeni zeSABC nginguthabo Mthweni ePitori. Ngaphambi kokuthi silayelise silalamela uSibusiso Sikhosana ehlelweni elinaba ngendaba kuKwekwezi FM izibuya nabazumi. Sihlahla ngiziphi ezikhamba phambili ngapho? Ngiyathokoza Thandeka. Esiziphethe namhlanje ehlelweni izibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Ihlangano yeDemocratic Alliance nenhlangano lezi yokwakha nazo isikhozi sokungenela amakhetho ngomnyaka ozayo bokubamba umhlangano ivekele eJohannesburg lapha eKempton Park laba ukwenza khona imvumelwano ngaphambi kokuthi bangenele amakhetho la ngomnyaka ozayo. Enye kodwa indaba esiphetheko la ngile ethi kunogobela weminyaka ema-70 nobunane obudala ogwetshwe iminyaka ema-30 ngaphakathi ejele. Lesi ke sisehlakalo lesenzeke lapha eTlhagweni Kapa. Ugobela lo utholwe amlando wokukata ithwasana lakhe
lokha nasele sivala sizoke sikhulumisane nesazi somthetho akhe asifundise ngomsebenzi nekambiso yekomiti section 194 ekhona lapha eParliament ephenya ukujanyiswa emsebenzini komvikeli womphakathi uadvocate ubusisiwe Mkhwebane. Zoke lezi uzithola ehlelweni zibuya nabazumi kuKwekwezi FM ku 90.6 kuya ku 107.7 na ku WhatsApp sikhona 079 965 6754. Ubujamo bezulu buyalandela noSitshaba Mahlangu ukuthula kwande Sitshaba Sekosi. Sithokozile Thandeka ebusuku namhlanje siyabona ukuthi nokho ke lihle khulu kwamambala kezinye izindawo ezikhona phakathi nenaga ke kana uthi aqala ngapho kanti ke na uqala ngapha ngePhumalanga enaga siyabona ukuthi nokho ke kunomntana kuvela lapha ngeGwini uletha amakhaza nakhona ngapha ngeGqeberha ngapha ngakwaZulu Natal ngapho sihlogomele khulu kwamambala kezinye indawo mimoya nje egijimako kwaphela umoya lo yake umdalo yanake siyawubona ungenelela khulukhulu endaweni ezikhona ngePhumalanga enaga ngapho kutsho khona ukuthi kuzoba amakhaza khulukhulu endaweni ezikhona ngapha ngePhumalanga enaga uhleke na uqala khona ngapha ngeKapa imimoya egijimako ngapho ke asiqale amazinga okutshisa sibone ukuthi anjani siyabona ukuthi nakhona ngapha ngePitori lachisa 27 eJohannesburg 26 ngapha ngeSprings eBruton obukhulu zakujama ku26 novakatshela ngapho maraba stata ngemamelodi ngapho Atteridgeville lihle khulu kwamambala eThabathwane elimpopo phezulu lapha eMusina liyachisa ngapha ngeThoyando ePulukwane ngapho phasi kwadlawulale ngale ngeliphasi ngapho uliqale khona ngapha ngePhalabura 21 ngapho lizabe lichisa kamnandi khuluma ngala ngalakhona mbicane lapha esikhukhuza libona ukuthi liyachisa uliqale khona ngapha embombela uliqale eGarina ngapho eMelo ngapho eMkhondo 26 novakatshela ngapha seliqale emalahleni kwehle ukuthi esekhunda ngapho ngapha ngeStandard 10 ngapho 25 eKondebele yonke lihle khulu kwamambala kusasana novakatshela lesisifunda KwaZulu Natal lapha eMgungundlovu lijama ku16 umakhaza khona ngapha ngeThekwini nokho ngeRichards Bay 22 ngapho ulunde Friday 23 ngapho emzimkhulu eXopo ngapho kumnandi khulu kwamambala ngale khona ngapha ngeMalitswayi ngapha ngeCraddock uyabona ukuthi eGraafrenet likhamba lithi pharaphara ngamafu okomanda lisakujama ku15 na uvakatshela lesisifunda asiliqala lapha eWestern Cape khona ngapha ngeKapa eWorcester uyalibona ukuthi Riversdale ngapha ngakulezinye indawo ezikhona lapho Fort West ngapho 17 na uvakatshela lesisifunda kanini khona ngapha ngeTlagwini Kapa lapha eAppington eKurumane ngapho eSpringbok 19 na uvakatshela ngapho eKimberley eDial jama lapha ku18 na ngapho silikala lapha ngeFree State eFree State lapha eFrankfurt ePorterville ngapho ngapha eVelcom ngapho lihle khulu kwamambala eKroonstad ngapho novakatshela ngapho ke asiliqale khona ngapha ngeTlagwini Jingalanga lapha eMahikeng eVryburg eTosca nakhona lapha kuOthorsdal lizakujama lapha ku27 novakatshela lesimndungwa bungela kokosi uthi iye zesiNdebele.